Ngiyanibingelela bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo isabatha lesekuseni soyiphathelwa umfundisi uMlungwana wasePhumlane inkosi Mbusisi. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Baba ngizocela umshumayeli wakho uNcumalo wasebusweni eMlaza angilekelele ngomthandazo. Amen. Isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabelelo senkumbuzo esizukulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla lenkosi masikuqisithandaze. Amen. Yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwesu. Kulukhona inkosi. Bangcwele ngimise endaweni elukhuni nesindawo lapha eNdlunkulu kuthiwa ngikhulume ngiyingane. Bayoxola abantu abadala ukuma ingane phambi kwabo. Ngicela ukuba ngingaboni. Amen. Sibuthene ke bangcwele ngendaba kaShembe. Indaba kaShembe isuka kude. Njengoba sekuyilesi sikhathi nje nayo inde. Lapho isuka khona asikwazi uShembe kuphela okwaziyo. Thina sibiziwe nje kwathiwa sisenkonzweni. Umuntu ke akazifuni ukuba ukhona enenkonzweni. Ngoba engikhumbulayo phambilini kade kumenyezwa inkonzo abantu bangene enkonzweni. Engikhumbulayo ngenye imini ithi inkosi yesibili ithi maNazaretha ngithema ngene enkonzweni njengoba nisenkonzweni ithi ngathola abantu bonke bengekho enkonzweni bese emakhaya. Ithi ngithola indoda eyodwa lapha enkonzweni ecelile ukuthi inkosi ngicela ukuba inhliziyo yami ngingene nawo lapha enkonzweni. Kwaba ukuqala ke yathi inkosi bonke abantu uma engene enkonzweni aguqe lapha kulawa amatshe acela ukuthi inhliziyo yakhe angene nayo enkonzweni. Mhlambe yakhe isedolobheni.
ihambi yathatha go boxer na go shepherd ithatha ikandisa ifuna ukwehla ishone phansi angixolise okokuqala bangcele ngicela ukuthatha isibindi ngengoma mawuthixo engivumele angifundile ingoma ka2 223 ingoma ka2 23 ingoma yabo 223 yini gebeleweni entombi
wena ongasalubonanga unyazi wawuhlakaniphile njengoba ungalusalibonile nje wathi uThixo ekhetha ozohola abantu wena mina nawe sahlakanipha sizokuthiwa ngenye imini kuthiwa wake wahamba uBhombela esuke ekuphakameni ngenyawo ebona abezizwe bethatha iswe kwathiwa Shembe wathule wahlala kuthiwa wathi ubona bethatha iswe lele lingenhla laseFridi babelana ngalo wasuka lapha uBhombela eya kuleyo ndawo injane amabhunu lendawo le owayibona uBhombela bethatha kanti ungabi konje ngenye imini sake saba lapha kwaDlamahlala kulindwe inkosi yesibili ilandwe owayemhlambululi ngalesi sikhathi uZondo yangafiki kwahlalwa kwagcina kwathiwa akube umgidi kwathiwa kubhunulwe wanabuyise kamfundisi uButhelezi wathi le mvunulo kaShembe akuvunulwa noma ikanjani kukhanya ukuthi bese kuthiwa kuvunulwe wathi ungenane awugidwe nomnazana kwagcina sekugidwe nomnazana inkosi yamaNazaretha seyifika ithi bangcwele ngibe khona lapha kulomzi niphikisana ngemvunulo ube nivunulile bengeke ngisesa sala kutshelwa wayesezogcina lapha kwathi kunini engasezi kudlula aye empande lapha kwase kuJesu lapha sekuse esibonisweni khona elandwe umfundisi uMbazini wayengasezi kudlula lithi ke ilizwi wathi ubabamkhulu sengibiziwe emva kusho unyazi lathi sengisabelile ngibiziwe emva angisayi phambili Mbazini wathi uMbazini bazongibulala inceku kusathiwa inceku kuthiwa kuBhombela wakhomba umuthi wathi wena Mbazini hamba ukhulume nalowo muthi ucele kuwo kongibizile emva ukuthi angiphumele ngiqhubeke ngiye phambili ungacimezi ukhulume nawo ubhekile ngiyozwa umthandazo wakho wafika uMbazini wakhuluma kulomuthi wathi ngiyacela kobiza uShembe ukuthi kaphindele emva insuku zakhe seyifikile ngiyacela ukuba umphumele ukuthi ahambe aye esweni lasenyakatho ngoba ngizobulawa ngabantu abamlindele khona wathi efika esebuya wathi ngiyabonga Mbazini sengizohamba impendulo yongibizile usevumele uthi angiqhubeke ngiye phambili kodwa ngisekuhlala khona phansi luthi kuThabethe sahamba kwagcina kwaphikiswana endleleni babona umusi njengakulezi yantaba behamba endleleni base behlukana amadoda bathi
uyabona kulo muzi oqhamuka noma uvela kule ndawo sizohluka khona sicela amanzi kuthiwa wabuye wathi kuhamba uBombela wasema wasethi nini eliphikisana lapha enithi niyocela amanzi kulowa muzi akunamuntu kulowa muzi amanzi futhi lapha kuhamba insuku ezintathu kuyiwa phansi emseleni kweyokhiwa amanzi ngakho akunamuntu kodwa amadoda ayisomile nje somile ngeke safike nje kuthiwa baqhubeka bathi ukuhamba wasekhiphi imali wathi lapha ekuyiwa khona amanzi katholakali wakhomba phambili wathi emsini esawufika kuwo nowathenga amanzi ngotiki ayadayisa khona wabanikeza isigubhu lese esiphatha umbona ukhumale ehamba nje eze bemfihla lesi sigubhu isona simdonsela pha wathendeleni lithi izwi wasethi nohamba ke hlukane niye kulowa muzi kuthiwa bafica inkosikazi kulo muzi yasithi le nkosikazi lapha ingane ihamba insuku ezintathu ziyofuna amanzi emseleni ngakho ke ngizonidayisela lamanzi malini kwathi nokhipha utiki nowathenge wakhipha utiki wathenga amanzi lawo manzi ethelwe esigujini kuthi babehamba lembongo leyayisuka kithi wawomkhulu wayihamba wase wabusisa amanzi wafaka into yasezulwini emanzini wathi aphuzeni baphuza amanzi ahlula bonke labantu bomhlangano wathi ngibophuzise lembongolo yami bayithelele ifakeni seshumbu bayinikeza yaphuza imbongolo bathela yaphuza yahluleka behlulwa ngama ingani ukufunda lina nithi uJesu wabusisa izimba zehlula umhlangano anisho ngani ukuthi uShembe wabusisa amanzi ahlula umhlangano umbuzo wami uthi akabi isikhathi sokubhala iBhayibheli yaphuma nini iBhayibheli lalapha ekhaya angiphinde lo mbuzo ngoba uyangihlupha iphilisi lesibili ithi maNazaretha uma sekuphume iBhayibheli lalapha ekhaya leli iBhayibheli elifundwayo leli uthi kuzisikhathi lizophela ngoba likhomba lutho ukuthi uNkulunkulu wenzani kuleli yizwe sizofunda uNkulunkulu ukhulunywa ngesizwe sona awukhulunywa lutho manje kusho ukuthi thina asakhiwanga uNkulunkulu wathi mase fika ezweni lasenyakatho uthi ke niyabona kusasa mina ngizovuka ngiyobhabhatisa nina ukhona umuthi otheqekelele nje wathi niyohamba niyothandaza kulowa muthi bahamba bawuthandaza khona baba u7 wathi niyohlabelela umuntu ngomuntu niyohlabelela ivesi eyodwa thandaze hlabelela ivesi eyodwa uthandaze kulowa muthi mina ngizovuka ngihambe ngiyobhabhatisa phansi emseleni wathi kuseni wavuka wayidosa wathi sakhokana saye kumthi phansi komthi Nkosi sihlabelele phansi komthi asibone kunomuntu laphezulu Nkosi yethu kwathi wathandaza sathandaza kwabuye kwaphinde wahlabelele kuqala wahlabela uThabede owesibili kwaba ungabuya khulu kwathi sekungena owesithathu ucebisa wathi ukuthandaze kwathandaza kwethi inkawu lapha phezulu emthini yehlela kubo babaleka bonke abantu wathi buya nisizothandaza ukuthi abanye umthandaza uphelile awusekho kawenziwe nje kwathiwa akulandela unyazi phansi emseleni kwashona kwehliwa kwabhikelele emseleni bathi bafika wathi hawu senini lapha ufikele umuntu emtheka uvala lo mthandazo akade ngithe uthandazeni ngapha bathi hayi Nkosi sibone inkawu yenze yathi kade ithunywe yimi ngithi ayovala lo mthandazo Amen.
kodwa uthi imbongo liyeso siphakathi kwawo lo muzi waselila ngithi kwa angisazi nemukongo lwesihlanu ithi inkosi enhle unyazi lwezulu lithi bonke abantu umuntu akhulume emnikelweni wakhe ngizobheka emnikelweni wakhe uthi kade ethile lo waphatha umnikelo wakhe manje mina ngicela ukugana inkomo zami nalo wabika manje mina yathi ngiswile konke ufikile bayibonke yaliniso kweshiwo isihlalo sesibili sathi bonke abantu abakhulume ngasikhathi sinye ukuthi bathini sipresident yaba yomhlangano yayicelani senahamba kakhulu noThixo ubazalwane celani ukuthi yini nicela yakuka zonke Nkosi sicela ukubuyiswe lento ezandleni kodwa phela inkosi ukubuyisela inkosi nonini ifuniswe nini abantu lizophathiswe obani aboniswe intsha labadala sinenkinga thina esasuke sasikwa lapha endlebeni ingane kulunguza ngale kwendlebe lapho kunembobo endlebeni ikhuluma kanje sithi silungiswe iswe kwenzeka lendaba asazi inkosi ngabe mina ngicele ukuthi uNkulunkulu kukhona amakhosi kulelizwe izwe lisezandleni zamakhosi jo awuphathe ibhalo awuphathe ibhalo kwazona ungafunda ibhalo konakala inkosi yanyakaza iJerusalema emalatu yaitwa wena isahluko ningitshele mase niyibambile ibhala yanyakaza iJerusalema atu yaitwa ayitaba omepena phakathi kwethu wethu ifike onegazi osikutheleni abafundisi abahlole imibhalo Jeremiah 7 verse 1:14 ehlabelelweni wayo ivesi yakhona ingesihlanu wena kuzoyihlabelela 48:14 wena Matewu 11 kuwe ivesi yakhona ingesithathu uyoma ku6 lapho emgcina phansi foba besibili baseKhorinthi noloku ngiqhubeka kuwe ivesi u29 no ivesi esho chapter Awu wena uphathe awu lukhulu lolusuku wena ehlabelelweni 146 alukho olunga
kangaka Sibuthene ngosuku olukhulu lwesabatho bangcwele uThixo wabusisa wathi lungcwele abantu bathi hayi akukabilo njengoba sibuthene ngalo bathi isabatho elikusasa daliko kusasa linamhla elokusasa kuthiwa masifunde ebhalweni kuthiwa lokuvuka kwenkosi uJesu kwake kwakhonzwa ilanga kwaIsrayeli ilanga leli kwakhonzwa lona namuhla laya uKonstantini inkosi yayibusa ngaleso sikhathi yamisa isonto lapha kwaIsrayeli bonke amaKristu angene esontweni balathi isabatho ofika uShembe wathi hayi liyajuka what is happening? What is ngoba loThixo sinendaba enkulu sinonya ayibona ngokuba lona osesihlalweni bazalwane unguThixo wethu awubese noma hayi awukabiuye akumphiwanga yini ndaba uphiwa bani wena kuze kube phakade hayi akumphiwa safika eGibisile kwangcwele enkonzweni yasekuseni sangena sisuka esweni lakithi sangena nabanye abazalwane bahleli nje kanti baphethe ikhaftini bathi zinokudla phakathi kanti ikhaftini sayibonile bahle silinde umyeni bahle yangena unyazi enkonzweni yasekuseni yathula indoda kwathi yathula indoda yabheka phansi wathula sethi wingcwele yathula yabheka phansi kwathi ungena inkonzo yasemini yasihambile yathi haya akuya umthiwami yahamba indoda ayisekho manje yathi ayikhona ongumoya umphiwe sibuye futhi yaphiwa inkonzo zamathende isisemathendeni awekho ngakini qhubeka nawe ungena khona shayibhe ivesi ithe 147 5 ivesi hlabelelweni inkulu inkosi yethu ithile vesi sinendaba enkulu sinenkosi enkulu unyazi lwezulu ayibonga amen inamandla amakhulu ingqondo yayo hayi ngetshelo buya ku2 khona lapho kuthiwa yenza uJehova uyalakha iJerusalem uyabutha abaxoshiweyo bakwaIsrayeli uyaphilisa uyabaphilisa abadabukileyo kuke kwaba khona ingane ngakithi ebekade ingaboni lapha emehlweni yaye enkosini bayithatha abazali bayisenkosini unyazi bangcwele ingaboni lwafike unyazi lwayinikeza amanzi yathi nomgeza lapha emehlweni bese ligcoba ngalamafutha njengoba ngikhuluma nawe iyabona mayibonga amen ithi vese uyaphilisa wena uthi hayi ngaphilisa uwo ngaphilisa akuphilile wena simenyiwe yena simenyiwe see
abangaphilile njengoba kuyisabayo uyasola phela wena inkosi ekuke uzolokhu ngibuye ngixolele uzolokhu ngibuye wawukhona ba kwathiwa bonke kusho isihlalo sesibili sathi bonke abale ekhayeni lapha ekhaya begula ngicela bagule baguqa abantu bonke yathi ngiyabonga uNkulunkulu alibusise hambaneni muke emakhaya sesiphilile mukazi yathi bonke abeza lapha bezokholwa abaguqe saguqa sesonke kwaba nombuzo okho uzogcwalisa nawo sebekukile abantu yalabuziswe lathi nisakholiwe nesa nizokholwa nisakholiwe usakholiwe inkolo ethi yenza lokho la okwenzayo la ithi nina mukani ningaze none lapha ekhaya futhi wena wabekwa ngubani lapha ekhaya ngoba lapha ekhaya bekuthiwa hlala lapho ulinde uthi ungalinda kuthi ingilosi yakhe sekulungile manje hamba hayi lomkhwenyana yamhlukumeza yekuhleli mina ngiyohlala khona wazi bani khona ngoba uzofika uqala okunye uzoqala okunye kwakhala ingane ngenye imini ekuhleni ithi inkosi phuma kuye ungubani wena yakhala ingane yathi hayi mina ngamesile lapha ukuzokholwa mina lapha nganisele ukuzofuna imali ngiyasebenza lapha uzofuna imali nabo yathi ngiyadayisa mina lapha ngidayisa ngumsimba angisile kuyo yonke le angifuni futhi yonke le yathi inkosi hamba mukeswele angeke ngilisho ngibone wena ufake ibuko yathi hamba inkosi yathi ngoba uthi angihambe kodwa ngeke ngihambe ngizobuya ngisela uyabona uma inkomo ifile noma kade igula ifile siwe phansi kunamakhizana ahluphayo ithi hlinzwe enye ebekunamathele nakamakizana umuntu kade ehlupha lapha umoya wakhe kawupheli ungene kwabanye bahluphe kule nkomo amakhizane ayihlupha kwangena kwenye kwakhalele ngomunye unyaka lahleke lathi hehe sesibuyile sathini kuwo nawe sobuyile ithi inkosi nini bafana wena mkhithi qoqa abafana ngifuna bazomba lesiyasisa lapha sembiwe isizwe eshumakhulu kancane insizwa ziphosi inhlabathi kuney'ngane phakathi kulendlu zakha amajezi ziwu-8 phakathi endlini zayiphosa ithe phezulu njengalendlu yenkosi yamanazaretha sidlule iphezulu ilelawudoka kwathi mba phezu kwengane kwathi emini lwafika isilwane sasesulwini kungasiwa kuphake kuyekwe safika silwane sathi isuseni yonke tshena labafana bayisuse yonke leyo nhlabathi kwaqalwa phansi kwasusa inhlabathi wawuthola ingalo yengane ikamele lapha seyithule zonke iy'ngane zakhishwa zonke yathi abafundisi abathathe lezi ngane bahambe bazise ekumbini ziyobekwa khona zathatha lezi ngane zayiswa ekumbini zawubekwa khona yathi kusulu ungaboni khipha ilata ungesanga kimi wena ntambama wathi ntambama wafika usulu uJabulani sezokhuleke enkosini yathi inkosi awume kwathi nesikhathi yambize yathi hamba biza abafundisi ebese
bafika yathi hambani niyobheka lapha egumbini njengoba ngifikela yayisuka ekwazini ngaleso sikhathi ithi njengoba kade ngifike lapha nje bengilanda umoya walezi ingane ube kimi ithi ingane ngayinye ithi sengithathu umphefumulo wayo ngawufaka kule ngane ngafaka walena ngawufaka walena ngafaka kuyalena zonke za ezu-8 ithi hambani noyibheka ukuthi zinjani bayithola zihleli yame ngodobo mayibonga Amen. Elapha ngasekhumbula inkosikazi lapha ngasekhumbula kwaba ukuphila kwayo mayibonga inkosi Amen. yino isola ithi inkosi umuntu oyingozi lapha osola ingozi yomuntu wena okholwa cha ngisho kuwona ukoliwe cha ngisho kuwona qala nje hey kule nkonzo intsha basopani ukona ingozi ekhona ukona lingonakali isonto ngathi bazala asiphatheni kahle isonto lonyaka mithetho zomnoma wena ayifunda mithetho 29 bese yakhona ngathi eshu uyishilile baba kwathi lesikhathi senkosi ngemihla kwaIsrayeli bahlala abantu balinda inkosi uJesu njengoba kubhalwe encwadini kaJohane ukuthi izobuya izolanda abantu kwathi emva kokugcina kwafika uJohane kanti kwathi kobu Elija uqala bayinkosi uJesu bathi kwenzeke kanjani kwafika nje wena ngani kwathi kwafika wathi hayi wafika sonba batshela abantu bathi ukuthi kuzobuya inkosi uJesu kwabunya ayika kuye uye ekuqaleni wayekhona ulithi uye uwawathi oshayibe ithini mbe namuhla ithini vesi namuhla nimi nonke phambi kaJehova uThixo wenu uyabona njengoba sime lapha endlunkulu nje simi sonke nengane zethu nomkethu yonke inhlobo simi phambi namakhosi ethu simi njengoba sime lapha izinduna zenu ngabe ngithi ayiphakamisa imini imindeni yenu nayo ikhona abakhulu benu namakhosi enu amakhulu amakhansela akhona nabantu bonke nabo bonke abantu balelizwe lakithi izingane zenu nazo emva kwakho nomkenu ibona yizo lezo ngane okhulunywa ngazo emva kwakho cha ngisho ukuthi ubheke emva wena futhi ncane nowezizwe ophakathi kwekamu lenu leve Mateo wathi kuye wena unguye obeza kuza noma sobheke omunye na uJesu waphendula wathi hambani niye nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo ukuthi izimpumputhe ziyabona izinyonga ziyahamba amalephero ayahlanzwa izithuli ziyezwa abafileyo bayavuka amen yahamba indoda induna othunywe umshumayeli kodwa hamba ubika enkosini sekuhambe induna yalelizwe ihamba umshumayeli wawubika esibaleni sasesulwini safike satula sambuka sathi uhlanganephi naye
wathi lo ayongibona wathi hayi kade lapha ngizokuhlala wena nje kade lapha sengitheka hambe amuke bathi hayi Nkosi asekho uthi hayi usuphambene naye hamba ekhaya ufike umbuze mawufika ekhaya kuthi ngimnika iminyaka emingaka emhlabeni uyoswa ngayo ukuthi ngimnika iminyaka emingaka emhlabeni yomba nje ayikhona kodwa ngoba seshilo wahamba kodwa wahlangana nomunye ukhona umnumzana unja bathi hawu uhleli umphethele babuvuke nini uthi babakho emvuka kanjani akusho usuphuma bemngoni basenguye phambili uzubuye phambili uficeba wathi ngifice ushembe uthe angibuyela unginikeza ama30 neminyaka emihlanu ngiphila emhlabeni Amen. wena ubanike emingaka abantu nami ngiyakwazi ukubanika wena ubani futhi wena wathi hamba ungenisa abantu labemsini yabantu uminye ugogo uyasuka lapho ufuna 1000 noma 5000 kumuntu akanawo ngisho inkukhu sekubangenisile ekhaya khokha wena uyisa kimi imali indoda ngisazo ngibheka imali yempesheni kodwa unokulanda imali awunayo hayi ungcono baphume kuleliswe baba uhlupheka kuningi uthuma abantu na kuyiwo onyazini bangcwele awukhokhi lutho onyazini lubangenise konke phakathi ekhaya wabona manje ubukele bese nomthelezi kwafika inkosikazi ngoJuni ithi lenkosikazi khona umuntu ongihluphayo uyefika lapha engithathe engise kuleliswe lingapha enhle sithi masiqhamuka sibona umfula lo mfula uthi sithi emfuleni mase sisondele sithole kumfula unjengani lo carpet igazi labantu uthi kwathi wabheka lapha emfuleni uthi ngabheka uthi ngabona kuphuma umuntu emanzini uthi lo muntu embethe igazi kwathi lo muntu uthwele igazi labantu njobe ehlele lapha emfuleni akasafuni uthi ngathi lo muntu uthi ngathi ngiyabheka ngapha eceleni uthi ngabone isilo silapha ehlalweni kwathi ubuke ngapha uthi ngathi ngiyabheka ngapha ngabone inkosi yaMaNazaretha unyazi lumile lapha luphethe ubhoko uthi kwathiwa njengoba ubona umoya umkhulu njezweni impi kusaliwa abantu abatsheliwe ukuthi impi abayiyeke siphelile abamuke emakhaya kuyoba isilo esiyobiza kwathiwa ubheke uthi ngathi ngiyabheka uthi ngabona abantu beza kusisilo kwathiwa amakhosi lawana alandizizwe zabe zahamba zafela empini ngakho ke sebayilanda ukuba zibuyele emakhaya uma uthi uzolanda umuntu empini ngoba uyazi lapho yayilwa khona uzophuma ubheke ngapha kwathiwa ubheke lapho kumi khona lesesi kwathiwa ubheke uthi ayesa nenkomo uthi zathini sepule kwathiwa lapho okumi khona lowana wasesulwini kukhona umgodi zoshiswa inyongo zifakwe lapha emikhona kukhona umgodi bese ebageza kwathi kuyona imvula enkulu ngoba behlanjululwa abantu lapha ngoba sebehamba ke impi yokuphela emhlabeni umoya ngoba sebephindele ekhaya amen asizobeka amakhosi asazi ukuthi sowalanda ngapha abantu inkosi inenkosi inabantu abahamba baye empini ababuyile bayahlupa nomuntu lokupasa lempini yafika inyanga yesulu ethempeleni ephumlani kwakuyinyakatho yababombo umjimba yangena ethe wena basekhoneni
16. Yes. Oh, 15. Yes. yaphuma nomunye umthipha wababomvu yangena endlini yaphuma nomunye yathi bonke abantu abadala abesekini yathi khona impi eyaba kuleliswe amadoda wathi babe ikhona ithi-ke bonke abantu baleliswe lokomkhwanazi bohlanganisa iy'nkomo amakhosi awomkhwanazi bese kuyiwa impi yaphela edukuduku lapho yaphela khona emputhulweni yathi kuyobe kukuphela kwayo uyonyamuka lo moya okhona nomunye uthi ayiphume kuwe inkomo wena unazo yiningi hayi ithini vese lapho ngisengumntwana 16 baba abesibili yibo iyeke noma uyayiyeka nathi shaya ivesi mayikhona kwemfundo ngithi futhi makungasho umuntu ukuthi ngisula baba 13 ba kepha salani kahle bazalwane phelelani nithokoze nibe inhliziyo nye nibe nokuthula khona uThixo wokuthanda nokuthula uba nani amazwi semaningi uthe uThixo salani kahle nami ngilo amazwi semaningi kodwa yibani nokuthula bazalwane yabona lezi buko za cha ngisho wena baningi amazwi angibuyisele kuThixo ongiphile inkosi busisene ebusweni sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu nesishiyagalolunye 109 siyocela umshumayeli uhlela wasevuma asole ngesihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi kusuphuma wangcwele
Sibonge. Kuthoba mfutshi ngengunyameni. Ethe ithombuluka wafala sihlaba mkhosi. Umlando ogagano Solomon ukuyiphinda. Malwendime emtubathuwa kwampunyoni kanti siyothi kwele sigodle sasenyokeni. Msiswa masekupholo ugemelinda ntonga ngumkhosi ngenhlangu linyanga umkhosi wakwaZulu. Kodwa lemaphika amhlophe. Insuku esiteze linda ntonga ecethule. Yawukhethwa ufundo noSuthu. Isekelo ngamancasana amangasakazi. Ngambula nkomo enkundleni wathi inkunela isale ngabashiya. Intshumelele ngonkatho yadla umchunu wasemanhlanje yadla umchunu wasemanhlanje yakhokha inqaqamaso ngesabatha. Bathi sothi yase wayidizi tungesaso uthi yamawisa umphanda wenkundla yasenyokeni babethi khabile yona le. Iphathi lokuncunqoqwane yancipha yangangomancishana ukhamba lwejiki siphulu sengqola sasingikanelisi sakanongoma. Erophela iqili khaba inkosi yohlangisela kweduswa. Abasethe besihle befungwe inkemane. Amabhakuba bewehlisa ngecathulana seyitshothe kwasini. Imvunulo endlini wasezulwini zenyela iqala sakwamhlaba. Konyana likasokhabuzela. Elike ngule enkundleni komkhulu. Leli iqungisa imithidlo enkulu. Yathokola qeshelana intakaso ithi liyabuya ikhaba likaMjokwane. Bajapha ukuduza kwephepha uNotanda kukushinge sakabhuli. Okanhliziyo ozokale secothoza ngengceke sesigodlweni wasethula isihla osixoxweni wasigodle siyembeni ubhimbibelo ngesomiso kwazona inkosi ohlangana nomkhubulwane intambo iphose enyopho wayiphosa onyazini unojeke nganqola osithele ngekale kuso sakanongoma isulu laphula amafu amafaka athi liyancwebe ejubuluka liqikile amafu lawo jijela emkhathini wabhejini yakathi afukuzele yangandike noma ngothobane lasuke iqumbise uwe kwanqozuke inkwasi siviko sokhoselo sidumo soshikisha isuswethu abayipheza yasuke ithwala ihla ngenqondo yokumnyela isishwele ngaphezulu lokukhala yabuya isixotho zegugube njengegalakala leyuka isiqolo esiqhwashasa njengensinisi qobithethole enesihlonto emfihlo izembule ebusweni bokwafilima umzulu umntwana wakwafihla inqindi wabonwa kubabazo wafunya uKing George Phakamile ibheke ibaya kwaphethuka idake emqubela songana imhlambi yosohlanti ichuchuma othese ngeqambu lemqeku uba ede sathetha umlando umncokazi elisekela ngoSolomon noSundi inkosi nasemantungweni yangena intando kaShembe yabhajwa ibilize gonyama yazelela yagunquza njengomanda ngaphakathi ayazi ehlele emathunjini njengensonyama Maphakamele wena waphakamele ngonyama yahlala yathi sihlezi waphindwa iphakamela yahlala othe sihlezi wayiphakamela yahlala Maphakamela wena waphakamela ngonyama yahlala othe sihlezi wayiphakamela yahlala yathi sihlezi waphindwa iphakamela futhi yahlala unyatheliso umntwana waphinda ngene sajapha ngapheli walikhipha iqaqabu lomnyatheliso kaMagwasa Msibi mshikelo wehlonke athola inyanya zamantunga ilinqulela kuni ikhosomba likampase wayibhekela njengesiqunga sobusika sihulwa ngamaye wayewavuma ngalo mina amadolo mfuso uDubokhosi wayibheke ethi unyasi nguThixo usofunywase ovunywe nenkonkani yamathebeli senjabulweni obesiphuphuka swatheli nalo idonso kehlebe yahlamuluka obebemsole ekhuthukeni oluhlamvana phulumlilo ngapheli phehesole ngakamashanyoni lusaphona buthwa lonqaba ngafrocwana lithethwa ngemthandaza amaqala equlo ngendu simladu kanamhlambe yonkongo kwagibisile siyoba ngamaloli swini bakhumbula imqala ethi ngwakomakhubani uShembo nedlozi elihlatshela lihlele emanxeweni abanye awabanye golintetha dlele mefeni njengemlomo wembuzi unyazi usongumhlaba ngamakhosi ufife njengecansi loqisiba ubulungu nebhodo ingcwele yabheja umzansi yakhube selumuhla idwe zenkantolo ngesanda lasidabhobheka wahleka inkukhu udlovimcile phosa inkantolo enkulu eTheku yahlulela nenkantolo enkulu eTheku sonke izizwe siyakumbona uncwane